aba bareberwe ni Musima Henry kandi ogu ari akakiiko ka Nyakizi Cell ejo kujabu bareke kubuzabuzibwa hato namwe mbaraga busoga abandi baruga Kampala abandi mbaruga arona ajinja bareke kubuzabuzibwa baronde cyo gukora bazabizimbe bombeke bahereze bombeke hati bano basiba bija basiba hano basiba kwe hariho kutina abwo bushumo bweyongiro muri Nyakizi kandi enshonga nkeji abasigazo kuturereryo muri Nyakizi niziteka tuyoka kubaziri ensibuko za byona kebiyombeko icenda buri muntu arafuna kupangisa ashimye kumwanjuro mukachiko kwito ka RC Nyakizi Cell ora bashimye kwegera kintu eki ababantu twena twatina ubushumano bwinjo muri Nyakizi so umuntu wena wa Nyakizi oyinezo yo kupangisa ashimye ku making sure ngo abapangisa bija a office ya RC1 kandi bahandika mu kitabo twagambaho na mukama w'ekikari aho abasigaza aba barukushangwa mabega ko nnyo bali n'abakonjo naye nga singa abantu bali balina lumubirizoka niye ne bagenda abashango mu kikari eki ne barugo mu za district zitari zimwe na zimwe okwetorora ihanga iramba bingiye kucyanga sinagitegeera bulungi yangu narangamba waliwo omulimo nangamba njagaliza ngamba yenkola ndabati kulambu 20% so kujja ne mwegattako tukola sente nokubanta ate natuuka wano nalwaza mu kukale mama naddaya dakyali mu ddwaliro bankubira essimu omulimo neninya nensite ani yakukubira mukwano gwange Gashakwa Alwashwa umurika ko bambarara